Salom banihita haganup, Bapa, Inang, sonay homa namaposo jemaat GKPS Padang Bulan. Pakon haganup hasoman naman dihuti acara kebaktian on secara live di tempat ni Bay. Minggu tasa darion 20 Maret 2020 aima minggu Judika tata ibadah model B. Paima ipukah kita acara kebaktian ta, siapkon hita uhur pakon pikiran ta, martonggo mahita secara pribadi, martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni nay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanah on. Amin. Pitori hamma au alenay bata, pator sa hamma perkaraku marimbang bangsa na sodaulat. Paluah hamma au humbani halak panipu pakon pargeduk. Haleluya. 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 Martonggo mahita, ham Tuhan na bata nasangap anjaha marmulia, ham don na mangatasi haganup kuasa, janah na paluah kon jol mahumbani dosa pakon hamatean, dom maisuruh ham Tuhan Yesus Kristus roh hudiniaon, marsitaronon bagal rosinamate iparsilangkon, lah manggalar utang ni dosa ni nami. Pasaurhon hamma dirimu ben nami, asa ibagas unduk pakontoron ni uhur hanami roh marsombah hubamu. Jana porsaya hanami pakpapkopan ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Ibagas gok terima kasih pakon puji-pujian bani Tuhan naibata. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 407 ayat sada pakon ayat 2. Puji ma Tuhan Jehovah ay marjumbalang do goran niin. Jehovah Tuhan ay bata, ay marjumbalang dogoran di aganupan jolma say marsombama say hagulukon hatani also aganupan mambu tubuh mamalas niu pangarapan holong na totap rap mangolop kon goranin Ningon do marsombah bani naibata. Puji ma iya pargogo doit. Ulang marnaloja say irikon ma rap mambalosi hataniin. Doding kon hita ayat na paduahon. Kondo marsombah bani naibata, puji Maria pargodoroi, karena loja sairikon ma, sab mambalosi hatari, also hagaruban mambu, tubuh mamalas diu.
riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopothon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan Bapa nami, napasing anjahan na sangap do ham, na mangindo hudas hubagas uhur nami, hamdo patubuh kon hasitongan, hapit toron, apa singon ibagas hadiron nami, tapi seng ihaholongin ham nami ham, humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondoy nami, apa humbani boys ni gogoh nami, guluh nami peseng romban humbani hasitongan, hapitoron, apa hapasingon, nadop isuan honham ibagas diri nami, seng terponop kon hanami dosa pakon palanggaron nami in, ay talardoin haganup ilebay-lebay mu, so nariroh doha nami hulobay-lebay mu, mambuhan haganup dosa apa hahurangan nami in, maidop mauhur mu ben nami, sasaphama dosa nami in, suruh hamma tondoy mu hubagas uhur nami, ase tarbahin hanami mambolo si ham ibagas hapit toron, hasitongan pakon hapas singon, aseboy hanami parsimada, bani hagoluhan na sodokah ni, nabi negahkon mu bani sagala na porsaya, bani anak mu Jesus Kristus si paluah hanami. Amen. Tangar hitama hata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ay sengra Tuhan in mengambukon halak rosi sadokah ni, ay agay pedo mamarhoru ibahen, holong do uhur ni romban hubani, hinabuay ni idop ni uhur ni, hasangapon mabani naibata ibabaw. Amen. Pundul mahuria. Roh doa nuan Tuhan marsombah hubamu, lahoman sopot kon ganop dosa naborat tumang. Say holong maham Tuhan, sasap ham main. Amen kon hita tonggo hasasapan di dosa, marhite doding haleluya nomor 474 ayat 1 pakon ayat 2. Gatinan doa man lembang humbay dalanmu, agepe do mabuhay hujalo holongmu, say holong maham Tuhan, sasap ham main.
doding kon hita ayat na paduahon. Ngatinan doa man lembang bumbai dalanku gedom mabue wijalu jalo holongku sai holong maha sasapamai seulang au porata ibando sakit holong utuma pahapung koni aseau hisa mardalan ulang bumbui. Riap mahita jongjong, saksihon hita mahaporsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Aho porsaya bani na ibata bapa, pargugos na sa tarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Aho porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibatana sa sadain, Indo Tuhanta, natimukon nung si Maria sanggah lape haliaban, marhitay tunduy na pasing, namanar na parngit, bani panorang ni si Pontus Latus, ipasilangkon, matay anjay tanom, turun hunogori toru, bulak manggolo hubani na matay bani ari patuluhon. Naik husurga, ada hundul husiamon ninay bata-bapa, pargogoh na so tarimbang in, punjay maiya mulak magira, lahaw manghumihalak na manggolo, pakon na dokmate. Aw porsaya bani tondi na pasing, bani kuriya parsadaan na pasing in, pasoran ni sagala na pawasing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuon niya kula, pakon bani hagoluhan na sodokah ni dokah ni. Amen. Hundul makuriya. Sonari tangar hita ting-ting pakon doa sapaat, ilanjutkan pujian humbani Gadin Purba dengan judul Waktu Tuhan. Salom mabata haganupan, salom bani nasyam haganupan na berkebaktian di rumah nibe melalui live streaming hun GKPS Padang Bulan atap ijape nasyam maringanan. Tuhan Yesus memberkati hita haganupan. Ting-ting ibata ibaga sadarion na perlobe ipadas kanami aima selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun ipadas kanami hubani haganup anggota ni Korea na marulang tahun ibagas na saminggon. Secara khusus hubani na perlobe na marulang tahun bani tanggal 23 Maret aima Bapak Effendi Damanik, Inang Horas Mulyana Damanik, Bapak Primson Purba, Martina Tiambun M. Damanik, Inang Monica Mutiara Tinambunan, Pakon Allegra Andriana Damanik. Nama ulang tahun bani tanggal 24 Maret, Jeremy Brilliant Ginting, Inang Situa Martina Borugirsang, tanggal 25 Maret, Bapak Rudianto Girsang, 25 Maret, Inang Deborah Arsita Borupurba, 25 Maret,
Tanggal 26 Maret Aima Dean Getsemane Seringo-ringo, Abigail Kalandra Dara Damanik. Tanggal 27 Inang Situa Laria Baru Raja Gugup, Bapak Karis Martin Hernando Purba, Pakon Gavin Devian Purba. Tanggal 20 Maret Ama Inang Meni Damelona Saragi. Tanggal 20 Maret Inang Marisa Sabatini Simatupang, Basardo Saragi, Pakon Cecilia Natania Saragi. Selamat ulang tahun Ma Bani Nasyam, panjang umur, hidup berkelimpahan, Tuhan Yesus memberkati. Ting-tingi batang Aima sermon kuria untuk sementara lang iadongkon sampai holi adong pemberitahuan berikut ni. Napaduahon merdomu halani situasi kondisi sonari mengantisipasi penyebaran virus corona, maka semua kegiatan di gereja dihentikan untuk waktu yang sampai waktu yang ditentukan di kemudian hari. Jemaat bisa mengikuti ibadah baik pertonggoan minggu melalui siaran langsung, melalui tautan yaitu gkps-padangbulan.com/TV. Dengan jadwal pertonggoan diadakan pada setiap Jumat 19.30 WIB. Ibadah minggu untuk sekolah minggu dimulai pukul 9. Kebaktian berbahasa Simalungun dimulai pukul 10. Dan kebaktian sore berbahasa Indonesia dimulai pukul 18 atau pukul 6 sore. Ting-ting na berikut berita duka cita. Doma marujunggoluh Inang Simatuani Situa Manahan Damanik, Sunai Homa Bapak Janes Purba, jadi sada Simatua Bapak Manahan Pakon Bapak Janes. Aima bani hari Jumat na lewat tanggal 27 Maret 2020. Rumah duka Marianan i Pematang Siantar. Acara adat ni ayadong kondo bani sadarion hari Minggu 20 Maret 2020. Janah isuan ihuta urung pane. Tonggon hita ase haganupan keluarga tinading ni inangay ase boy poda strapoh. Aima ting-ting ibata ibaga sadarion mertonggo ma hita. Tuhan nebata Bapa nami na maringanan inaguri atas. Merterima kasih kanami Bapa lani bani sadarion boy hanami use mengadongkon acara kebaktian melalui live streaming ikuriamu GKPS Padang Bulan. Tunggu kanami Tuhan ase haganupan na mengikuti acara kebaktianon tondi muna passing mamasu-masu sedia haganupan atap ijape maringanan. Mertonggohan nami Bapa hubani haganupan anggota ni Huriamu na marulang tahun ibagas sa mingguan. Terima kasih Bapa tambay umur hubani sedia. Hama Bapa terus mamasu-masu goluh ni sedia. Goluh na tetap marhabiaran hubamu. Hama na makasamani sedia. Age ibaga situasi sonarion pe Tuhan tongtong hasamaniham sedia
ibagas malas nyuhur sedia mandopakon makorjahon segala horja siapa hari Bapa. Tunggu kanami dohomani Bapa, situasi na sedang berlangsung isap dunia on coronavirus 19 buena gobir Tuhan, buena bergumul Bapa, langadong pangaduan nami hamdasa si mada kuasa na ibotoh kanami na buhay mengatasi haganupan halanyay roh kanami hulabemu hama Bapa na campur tangan asamani hamba pa terlebih sedia na ibagas na kekhawatiran, na ibagas pergumulan, na ibagas persakitan dokter para medis asamani ham sedia Bapa terlebih dokter nami, para medis nami na menangani na merupakan orang terdepan menghadapi naburitan atape na yanggap tercemar Bapa. Tuhan sunai dohoma tonggo kanami age kuryamu ase haganupan hanami Tuhan tunduk koma hubani perintah ni pemerintah nami ase boy ia dongkon pemutusan penyebaran virus corona on Tuhan asamani ham pemerintah nami pasu-pasu ham bangsa nami Tuhan bani namasa ibagas panorangon. Terima kasih komahabamu Bapa hubani haganup si pangidangi ikuryamu ibagas sadarion boy hanami live streaming alanya Tuhan tambay hampam botoh malas nyuhur hubani haganupan na terlibat bani pangidangion bagas sadarion Tuhan baik piai bagian audiovisual permusik singers paragenda si buan doding rossi pandita nami nasihol menaburhon firman-Mu Tuhan tokenari pasu-pasuham huma pandita nami Tuhan ibagas nalaho padaskon hatamu itongah-tongah nami bani ganup kuryamu na manangihon nama mandihuti kebaktiano ni rumah-rumah ase tundimu na pasing markhorja mempergogohi pandita nami mengajari haganup jemaatmu boy hanami mengarusi hata mu nasihol pada semu huban nami marsada-sada asaman nami Tuhan ibagas na kurang sehat aima situa Martina Borugirsang sunai homa nonya abdi hulu sedia petuhan bubak kanami hubamu ase hama nama lawat sedia bani pemulihan ni sedia mamasu-masu haganupan pertambaran na ijalo sedia ase boy ibagas napudas Tuhan sedia kembali recovery songon na semula malum on matonggo nami Bapa ase ondos bamuma haganupan acara namion humbani awal na rinokin rosi berakhir holi Tuhan hama makasomani hanami haganupan ibagas goranya na Yesus Kristus ipadas kanami tonggo terima kasih nami pakon pangindon nami om Bapa amin.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Pitaham Tuhan hatundalan na tuguh, humbay ganu parutolon na itanoon. Pasirsir hita uhur pakon pikiranta laho manangar ambilan, na ibobanhon inang pendeta Flora Ervina Boru Hutagaul. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 450 tolu, ayat sada pakon ayat tolu. Pitaham Tuhan hatundalan na togu, humbay ganum parutolon na itanoon. Manihaganu pardalana, pitaham panjagana gugur. Ondos Tuhan anayon nuan setor sasado kagoluhon. Bohi peminar megahtong halaniham, gegi lumbang rong mandorap goluh nanyo. Dodingkon hita ayat napa toluhon. Bohi peminar megahtong halaniham, gegi lumbang romandorap golu namion.
Bani haganu parsahita hatamulo tambar nagugo ondos ma Tuhan hanayonuan setor sadoka guluhon. Martonggo mahita. Dami ni nebata na mengatasi haganu paruhuron, in mamanramot kon uhur apa pikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus. Amin. Shalom hubata haganupan. Shalom hubata haganupan Kuria GKPS Padang Bulan na sedang beribadah di rumah Nibei. Apa nama dihuti live streaming on. Hatani nebata nagabe ambilan bani minggu judika tersurat humbani 2 Petrus bindu sada ayat sada das subani ayat sia. Hata tabi humbani a si Simon Petrus juak-juak anjaha apostel ni Yesus Kristus hubani sagala nadop manjalo hapor sayaon nados hargani songon na jinalo nami marhitei hapit toron ni nay batata apa Yesus Kristus si paluain say lambin martambah ma bani nasyam idop nyuhur apa damai marhitei panandayon na siyam bani na bata apa Yesus Tuhan tain. Ibere hagogohon ni hanay bataon ni ay do bata sagana perlu bahen hagoluhan pakon hadaulaton marhite na itanday hita iya na mandilo hita marhite hasangapon ni apa haderon ni sandiri. Marhite ay ibere do bata bagah-bagah ni na maharga apa na bagal tumang. Ase marhite ay boy na siyam maporus humbani hamagoan na iduniaon. Pinaroh ni hisap-hisap anjagawi parrupay na siyam bani hanay bataon ni. Halani ay haringgas kon na siyam ma humbani sagalagogoh. Pataridah kon dear ni parlaho ibaga sapor sayaon na siyam. Dopay hapentaron ma ibagas parlaho na madear ay. Dopay panrajaon diri ma ibagas hapentaron ay. Dopay hasabaron ma ibagas panrajayon diri ay. Dopay hadaulaton ma ibagas hasabaron ay. Dopay holong nihur bani asongman ma ibagas hadaulaton ay. Dopay holong bani haganup ma ibagas holong nihur bani hasoman ay. Ayang gojupain bani nasyam anjaha martambah-tambah seng paturuton ni nasyam rayohon anjaha seng marbuah lahomananda Yesus Kristus Tuhan tain. Tapi bani ise seng jupah ay halak na mapitung maay anja parpangidah na sopit nadop lupa bani haborsihon humbani dosa-dosani hinan si barjayma dasni. Bapay nang itaganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus na maribadah i rumah ni Bey. Hudingat pengalamanku sanggah hay tetekon ku nari sanggah masa kecil atap balita ipasirsir inangku do hubaku si panganon adong sayur bayam wortel ikan segar kaldu ayam kentang tomat buah bubur kacang hijau pakon menu nalegan. Mencium aroma masakanay
tentu saya tidak kuat. Apalagi memakannya. Setiap jam makan tiba, itu adalah saat-saat yang tidak mengenakan. Terkadang saya bersembunyi dan lari ketika mama memanggil untuk makan. Maunya asal makan, ada ikan, ada daging, ada mie tanpa sayur-sayuran. Tapi Bapak Inang, sabar do inangku mangan juau, asira mangan. Sembari berpesan, isuap mama si panganon ai hupamanganku nini ma. Kalau kamu ingin tumbuh besar dan kuat, maka kamu harus rajin makan ikan, sayur dan buah. Sesekali mama akan menyanyikan sebuah lagu yang menjadi titian ingatan. Kurang vitamin A, kau buta senja. Kalau makin lama matamu buta, tak perlu kau susah untuk menjaga. Makan saja buah, sayur berwarna. Intinya adalah untuk bertumbuh dan semakin kuat, kita membutuhkan vitamin melalui makanan yang kita asup. Meskipun terkadang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan selera makan kita, tapi kita harus makan. Vitamin atau obat pada umumnya memang pahit Bapak Inang. Bahkan sampai ada tutup hidung atau ipokal, asira mangan atau minum tambar. Tapi dalam rasa pahitnya itu, vitamin itu membantu proses penyembuhan dan pemulihan kekuatan kita. Dan ini adalah salah satu anjuran pemerintah buat kita, agar kita menjaga dan meningkatkan stamina tubuh kita, agar kita dapat bertahan dari serangan virus corona atau virus-virus yang lain melalui mengkonsumsi makanan yang sehat. Dengan mengkonsumsi ikan, sayur dan buah, itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Kuria nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Usisonaido age na iporluhon hala Kristen Yahudi na mangisolat ata penjarah i Pontius, Galatia, Kapadosia, Asia, apa Bitinia. Na yojur Petrus ibaga surat na paduahon on, laho maka jongjongkon hapor sayaw ni sidia hubani Kristus selaku bangsa na terpilih. Halak nadop manjalo hapor sayaw ni marhite hapit toron ninay batata apa Yesus Kristus si paluain. Tantangan ni sidia bani panorang ay patuga bani 2 Petrus 2 ayat sada dasu bani tolu. Adong nabi apa guru si pakulah-kulah atap sinobut maay parpodah nakaho atap guru-guru palsu marponop-ponop mamboban podah na parsedahon mamparnalang Tuhan na manobus si dia janah pakorhon ni mamboban hasedaon na podas bani si dia buay duhalak Bapak Inang mangihut kon hasum samon ni parpoda na pakahohonay
Halaniay gabi honarisa do pangajaran na sitong in. Ambah niyay maruhut haut do si dia membuat untung marhite hata tipu. Mangida na masaay. Ipagolpa Petrus do si dia se tetap manjolom poltik hapersayon ni hubani Jesus Kristus. Ase ulang das si dia taruyun jana mago hinorhon na masaay. Hapersayon si sonin ay mahapersayon na maharga tumang na maningon ramot ko nandiya ihaguluhkon hita. Ihaguluhkon si dia marhite na lambin martambah-tambah panandayon ni si dia panandayon tanabagas secara pribadi pasal naibata apa Jesus Tuhan tain janah pandayon ay membahin guluhta marhadaulaton apa margogo mandalon kon harosu ni uhurni. Songon doding haleluya nomor 207 ayat 2. Rodo kani rodo horni uhur mubay uhur nami say sadalan pakon hatamu hanami. Hunjon ma boy bapainang itulimati hita uhur tabe lambin tambah umurta lambin tambah do nani panandayon ta apa holong tahubani na bata atap gabi taruyun hita hinorhon na masaon gabi galek hita hinorhon na masaon paharaon perlu tumang nagabi dasar laho mandopakon bagai poda na kaho na berkembang itongah-tongah ni parguluhon ni halak na porsaya. Bapay nang hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ipagolpa do hita selaku halak na dop manjalo ha porsayaon ibere do homa batta idop nihur apa damay. Lang adong boy parsimada bani damay anggolang halani idop nihur ni Tuhanin. Halaniay yojur Petrus do ase lambin itanday hita idop nihur apa damay ni nebata janaon boy jupahita anggo lambin bagas panandayonta pasal si bapay nang hita ganupan tapi seng sukup soh bani naman jalo yup nihura padame hita ibagas na mananday Jesusin panandayonta pasal si maningon do lambin marbagal maningon do lambin bertumbuh janah tarida ibagas pargoluhonta ibagas parsahap panlakah age pangabak pe bani proses pertumbuhan ay ibere do bata sagala na porlu bahen hagulukan pakon hadawlaton boy basahita bani ayat 3 bani hata nalegan iporluhon hita do vitamin rohani ase lambin marbagal anjaha bertumbuh panandayonta pasal si jana marhite vitamin rohani ay boy hita maporus humbani hamagoan na idunia on pinaroh ni hisap-hisap ni daging ta hita haganup na dop manjalo idop nihur apa dame ahama sagala na porluay
Ata pahama vitamin rohani na iha perluhon hita Bapak Inang. Ipa jujur Petrus do pasal ai bani ayat 5 das subani pitu. Aima. Dearni parlaho. Hapentaron. Panrajayon diri. Hasabaron. Hadaulaton. Holong niuhur bani hasoman. Holong bani haganup. Inilah vitamin rohani yang dapat membuat iman percaya kita semakin kuat ketika menghadapi berbagai persoalan hidup. Menghadapi ajaran-ajaran palsu, termasuk menguatkan iman kita kala menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih menjadi pergumulan kita bersama sebagai warga Kristen, warga gereja, warga negara, dan warga dunia. Bapak Inang hita ganupan nama ibadah i rumah ni Bay. Anggolang ibaga solong kita mandalankon age makagulukon vitamin rohani ay no kan. Nini bani sada Korin 10 ayat sada. Songon ogung na maralol beido ay haganup. Songon giring-giring na mardiring. Soya haganup. Jadi vitamin rohanion hagulukon hitama ibagas holong na humbani Tuhan. Halania yojur do hita. Ase makaguluhkon pakon mengkonsumsi pitu vitamin rohani ay. Tapi gati Bapak Inang. Lang marosu. Atap lang mangasup kita mandalan ko na ganup. Halani sing pahar na urah ay. Sing pahar na matin ay. Sing pahar na batobo ay. Tapi vitamin rohani ay boy mengurupi hita bertumbuh semakin kuat secara rohani ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rosi mataluhon parpodah nakaho i duniaon sonay age mataluhon atap ahape nasihol pasedahon nasa daonta nasihol pasedahon hapor sayonta mambahen kita boy taruyun atap mago. Bapak Inang hita ganupan pergumulan tanuan persoalan tanuan doposi itu limati hita vitamin rohani ay hotopando ibagas guluhta na terjadi aima kebalikan ni pitu vitamin pitu paharaon nadop sinobut ay nokan kebalikannya do nagati dalankon hita. Tidak banyak orang memiliki kebajikan, tidak banyak orang memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, tidak banyak orang mampu menguasai dirinya, bahkan menguasai jari-jarinya dengan cepat men-share berita yang sakit, berita yang meninggal akibat virus corona ini. Tentu ini kalau cepat disebar tanpa tahu kebenaran berita itu bisa membuat luka pada keluarga yang ditinggalkan. Tidak banyak juga orang hidup saleh. Tidak banyak juga orang bisa mengasihi saudaranya, sani-nani, mengasihi orang lain. Ay manamasa, kebalikan ni vitamin rohani aido nagati idalan kon kita. Songon ni doding haleluya nomor 238 ayat 3.
Kristen aw. Hape hujolom dalan hamaguanin. Lungon tuma. Kristen hita hape adong naman jolom dalan hamaguanin. Mardua Tuhan. Pakon nalegan. Ijon ma roh kita masupot kon ganup dosa lepakta hubani Tuhan. Naborat tumang. Nagati menlukai hati Tuhan, menlukai sesama kita. Say holong ma Tuhan untuk papung kon ganup dosa naborat in. Aseboy hita mardalan hu hadiaron hu lambung ni ilobe niarion. Inang Bapa, Kuria GKPS Padang Bulan, naman dihuti live streaming on. Ibagas parsauran pakon halak nalegan, diar ni parlaho, gabi hataridahan goluh ni halak Kristen doa. Halak na diar parlaho ni, pasti do makagoluh ko na hana binoto ni pasal Tuhan, mandalan kon nama diar. Age ija iya Marianan. Praktik hapor sayon tape. Mamubay hita hubani panrajayon diri. Sangga buey hamarsikon. Panrajayon diri sangga buey parut tolon. Sangga buey parnaboriton. Panrajayon diri lambin marbagal. Das subani gabi halak nagok ibagas hasabaron lang panik lang podas emosional ibagas na mandopakon bagay si taronon na roh. Ang godoma mangasup kita ibagas hasabaron na ibapay nang ijay mahita boy manggolo ibagas hadawlaton. Halak na manggolo ibagas hadawlaton. Taridah doay humbani. Sonaha holong ni dopak hasoman. Sonay age dopak na ibata. Pakon hasoman jolma. Bapay nang hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Perlu idingat kita. Jangan melihat pitu paharaon, jangan melihat pitu vitamin rohanion dalam bentuk yang terpisah-pisah, dalam bentuk yang bertahap-tahap. Ini harus kita lakukan. Maningon ihaguluhkon kita secara simultan. Terjadi pada waktu yang bersamaan. Bapak inang hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Haganup na sinobut bani ayat 5 das subani 7. Maningon do martambah-tambah. Maningon do lambin marbagal ibagas golo ni halak Kristen. Marhite na tetap aktif lang pasif, lang rayuhan, lang malas. Ambukon kita ma kemalasan-kemalasan na padaukon dirita kung bani na ibata ibagas na makauluguluhkon pitu pahara, pitu vitamin rohani ay. Bapay nang hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus marhite pitu vitamin rohani ay guluhta gabe golu na marbuah ma. Marbuah mahita tongon das subani ujung ni guluhta. Dalam Matius 10 ayat 22 das subani 20 ihatahon. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Manat kita. Ulang halanina masa irampas hata haguluhan nagabe todo ni partonduyonta.
yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Maka hidup orang percaya seperti tanah yang baik. Cukup pupuk, cukup vitamin, sehingga tanaman di atasnya akan menghasilkan buah yang baik pula, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tetapi hidup orang yang tidak dalam Tuhan ibarat tidak akan menghasilkan buah. Tapi sada pahara na perlu Bapak Inang marbuah pehita. Tujuan ni ase lambin itandai hita do Yesus Kristus Tuhan tayo. Bapak Inang nama poso agedak danak sekolah minggu na sedang beribadah di rumah ni Bey. Iujungi do ambilan non marhite sada usihan bahasa halak na lang parsimada banidop niuhur apa damay sonay halak na lang magkaguluhkon pitu pahara ta pitu vitamin rohani ay usih songon halak na mapitung anja parpangida na sopit. Tapi naimaksud ay mamapitong secara rohani, secara partonduyo. Lang mamboto ahana Pangindo Tuhan, humbani guluh ni selaku halak na porsaya, halak na sonon ayma, halak na lang mamboto hajong-jongan ni, halak na dop ipaborsi humbani dosa-dosa ni hinan, marhite idop niuhur ni Tuhan apa Yesus Kristus atap boy sobut halak na lang mandalan kon makaguluh kon pitu paharaon pitu vitamin rohanion boy may sobut ay bangso naso mamboto na maila so na sinubut bani Sefanya bindu 2 ayat sada kuria na idilo ase marbuah ahama na boy gabi refleksi humbani ambilanon bani situasita sondahanon na parlobe. Situasi sekarang ini acap sekali membuat kita cemas, bahkan sampai tahap cemas yang berlebihan. Rasa cemas yang berlebihan itu dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan akhirnya menyebabkan kita jatuh sakit. Rasa cemas itu dapat kita atasi melalui pengenalan kita yang lebih baik dan sifat dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh virus corona ini. Dan kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Usis songon mandopakon bagini hamarsikon halani mangirikon Yesus apa manlembangi poda napakahohon kualitas panandayon ta pasal Yesus gabe pahara na porlu tumang ase boy monang hita paduahon songon anjuran pemerintah ase mangankon buah pakon sayuran nagabe sumber vitamin meningkatkan daya tahan tubuh ta imunitas tubuh laho mengempang pengaruh ni virus on bani akulata sonaima homa pitu pahara pitu vitamin rohani on marguna bata ase lambin margogo kita mando pakon atap ahape na masa janaboy marbuah goluhta gabe panjaliran pasu-pasu hubani buwe halak tongon lang pahara na urah on Bapay nang.
lang pahara na matin o. Tapi songon upasa si maulungon magkatahon, ang gumatobo, ulang mitor, ibundut kon. Ang gumapait, ulang mitor, iutah kon. Patuluhon. Ibagas kondisi sonari, ipangindo do humbata, ase marbuah. Marbuah matohon. Jana aka nagabibuah ta boy pataridakon kita. Bani surat pimpinan pusat GKPS pasal haruan bolon tanggap COVID-19. Iojur dohita laho pataridahkon holong apa dukunganta. Hubani pamarentah apa hasoman apa kuria marhite solidaritas pakon aksi diakonia humbani GKPS. Patuluhon maningon mangasup dohita mangidah janah mengelola nama saon bahkan hadiar ni goluhta buai do hal positif namoy jupahita sadoka social distancing pakon physical distancing on buai mapanorang membangun asa daon pakon keluarga tabe membangun asa daon pakon niombah tabe. Kita mah guru yang pertama dan utama di rumah mendampingi niombah marlajar, mendampingi niombah mar guru-guru, makorjakan tugas-tugas secara online, apa beribadah bersama di rumah. Nah, parpudi, domuhu bani, goran ni minggutta sadarion, minggu judika. Luluhon atapitori au ham naibata pamitorion na humbani naibata ay mamambahen tenger uhurta bahasa sing tarsirang kita humbani holong niuhur ni naibata atap ibahen apa namasa secara khusus itonga-tonga ni situasi sonario. Selamat marjudikama bata haganup. Amin. Martonggo mahita. Ham Jesus. Dia tetupa sombah nami hubamu Bapa. Marhite na ipitori ham hanami. Marhite holong muna bagalin. Tetap mempardimata goluh nami ibagas sadarion. Doma ijalohan nami hata guluhan na humbamu. Nagabetadah ni partonduyon nami. Ipangiduhan nami Bapa ibagas unduk niuhur nami. Ibagas sagalekon nami. Manjalo anja mangarusi hatamuin. Pajo nam hamma Bapa. Hatamuin ibagas paruhuron nami be aseboy hanami mamake anjaha makaguluhkon pitu pahara at pitu vitamin rohani na mampargogohi hanami manjolom 30% nami hubamu nalaho mandopakon age makamonangkon ahapi na masa iatas tanohon maidop mambapahuban nami haganup jalo hama pamujion nami sadarion. Anja pargogoy ham hanami marhitiyon ni kuasamu na tetap marhorja ibagas sadirion nami. Laho mandalankon harosuhmu sadoka goluh nami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martonggo hanami hubamu. Amin. Paima ipatupuhita galanganta, tangar hita malobay hata ni naibata,
nagabi onjulan bata lahomang galang. Ay man na tersurat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhan ni mama humben ni magalangan hubani Jehovah. Barang ise na rasu uhur ni ibuan magalangan hubani Jehovah. Hita haganupan na siyam na markabaktian irumah. Ipatup hita magalangan ta ikordanisihon bani bendahara kuriyat ta. Sunari patup hita magalangan ta. Doding kon hita kaulah harapan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Doding kon hita kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata simada hanami, Rossi haganup goluh nami. Terima kasih mahatanon nami hubamu, halani parmudu-mudu iparorot janah ipasuh-pasuham do goluh nami. Iberham do homa parhioon, hajor giton, si panganon pakon si inumon, Rossi na perlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami,
Iondoskon hanami do hubamu goluh pakon humbani pasu-pasu na bineremuin. Na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anja pasu-pasu hammaon gabe galangan na misbo ilobemu. Bahen hasangapon pakon parat ni harajaonmu i dunia on. Say tambay hamma pasu-pasumu, jana say lambin paganda hamma holong niatemu huben nami. Ajari hamma hanami. Asil lambin igalangkon hanami diri nami, pakon sinadongan nami, hubani harajaonmu, bahen hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus nadop padamuhon hanami hubani na bata bapa na inagori atas. Ipuji jana ipasangap hanami doham. Hanani sirsir ham manaron ase ulang gabe jol masigilaan hanami ilobe ni bapain. Na mangelek ma hanami hubamu. Paruhuri ham hanami. Asitongtong idingat hanami panaronmu bahen haluahon nami. Janah asetahan hanami mandopakon hamaholon. Tapi asedihut bani hamonanganmu. Ibagas idop ni hurmu itonggohon hanami on haganupan hubamu. Amen. Hamba panami na inagori atas. Say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu inagori tongaon, songon na inagori atas. Biar hamma banami sa darion, haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu parlajoan, palua hamma hanami, humbani pangago. Mulak mahami bagas dami, jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha ipararo Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabauhini hubamu, janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibata mabauhini hubamu, jana ipasorap madameni, bani tonduimu. Amen. Selamat hari Minggu mabata haganupan.
kuria nani hargani Tuhan ta ibagas Tuhan Yesus salinari salom mahubata haganup salom malasuhur domadiar mardalan ibadah siaran langsung kebaktiata sadarion alania terpuji magoran ni Tuhan secara khusus suban nasyam na beribadah keluarga puji Tuhan boy idihuti hita ibagas nadear. Terima kasih mahoma yang doskon hita hubani haganup nadok mangidangi. Pakon tim multimedia namar loja-loja mempersiapkan haganup mon. Saya Tuhan tama membalas haganup horja jerih payah nisidea ilobini Tuhan. Salinari ulang lupa hita martonggo bani haganup situasi na hadapi hita terus pekut hita martonggo. Ase bani panorang na jelas koli boy dampak virus corona boy ia tasik. Anggodong masukan huban nasyam kuria nami ipadas nasyam huban nami majelis jemaat marhite WA boy WA grup tadong padas nasyam huban nami ase boy der berdalan ibadah acara langsung tahun ipaingat hanami ulang lupa hita holi ibadah langsung bahasa Indonesia songonai minggu naroh pertonggoan ase hita ulang lupa memboge mendalankon nadop ipadas marhite ting-ting sahalinari terpuji ma Tuhan salom ma hubata haganup selamat beribadah berkarya mahita ibagas mingguan salom ma hubata haganup